naspavao? Ne. Šta ne? Nisam se naspavao. A što se ustao tako rano? Zato što idemo brati grožđe. Noli? Da. Pa jesi ti na moru, na odmoru ili bereš grožđe? Pa, na radnoj akciji. Aha. Sačepili smo dobro more i onda idemo brati grožđe. Čim smo se smjestili u apartman, prebacili smo koju sa vlasnicima i ispostavilo se da imaju svoj vinograd, kao i većina stanovništva na Pelješcu. Požalilo su nam se da je 2020. veoma teška godina i da ne mogu naći berače, a mi pomalo naivni i radoznali, rekli smo da mogu računati na nas. Bile su to 2 dana zabavne berbe crvenog slatkog grožđa. Uz mnogo priče i šale sa lakoćom smo im pomogli. Jeste li već čuli da je sreća u samom putovanju, a ne u cilju? Jedan od najboljih načina da se u to uvjerite je da se zaputite 80 km dugom cestom koja vijuga na poluostrvu Pelješac i uvodi vas u Pelješko vinsko carstvo. Sa obje strane ceste možete vidjeti nepregledne vinograde sa grozdovima koji se naziru iznad same bankini. Poluostrvo Pelješac ima oko 250 registrovanih proizvođača vina, što znači da ćete gotovo na svakom ćošku nabasati na oznake koji će vas dovesti do jednoga od njih. Sa ovog poluostrva su čuvena vina Dingač i Postup. Pri završetku ovogodišnjeg odmora ostavili smo Ston za kraj. Kad pomenemo Ston, onda govorimo o superlativu, jer taj grad je po svemu naj. Tako malo smo znali o njemu, a toliko toga ima da se vidi. Počinjemo sa penjanjem na zidine. Poslije Kineskog zida to su druge najduže zidine na svijetu, duge oko 5,5 km sa 40 kula i 5 tvrđava. Izgradila ih je Dubrovačka republika da bi odbranila Solanu od pljačkaša, jer je prodajom soli republika godišnje zarađivala oko 16.000 dukata. Cijena ulaznice za odrasle osobe je 70 kuna, a za djecu 30 kuna. Pomenuta Solana je najstarija u Europi, a možda i svijetu. Solana potiče još iz rimskog doba, 2000 godina prije Hrista. Tradicija branja soli se prenosi već 4000 godina i od tada do danas sol se u njoj proizvodi na isti način, uz pomoć mora, sunca i vjetra. Da li ste znali za stonsku tortu? Nešto što se mora probati u ovom kraju pored popularnih kamenica i dagnji koje ovaj kraj čini poznatim u cijelom svijetu. Ova popularna torta se pravi od makarula, odnosno makarona. Zaista neobična kombinacija, ali veoma ukusna jer dominira ukus oraha, limuna i cimeta. Mi smo posjetili jedan od najpoznatijih restorana Kapetanova kuća u Malom Stonu i uvjerili se da ova torta zaista ima nezaboravan ukus. Otvaraj, Miško. Odakle ti? Ne znam. Odakle sam došao? Šta to nosiš? Nosim paket za tebe. Za mene? Da. Ajde vidimo šta Na je. tvoje ime. Aha. Piše da je lomljivo. Koga su dobili? Pa ne znam, čekaj. Wow, jes dobro! A, to nam je Jakir. poznato. To nam je poznato. Od porodice Jakir sa Pelješca. Gledaj limuna. Vrh. I naravno loza. Vjerovatno. Jest. Imat ćemo šta da radimo za vikend. Predobro. Koliko limuna. Oni su genijalni, predobro. Znači, vrh vrhova.